Good morning, class! Good morning, Sir Rabanes. For lesson for today is Tagalog o English. Unsa may kaistorya nyo ana part sa unsa English sa animals, unsa Tagalog sa mga prutas, nanaragot sa inda kay na. Ikaw ninyo, unsa may ka paano mo na atong lesson for today? English o Tagalog, sir? Yes. One, sir. Bull. Unsay Tagalog anang bull? Bola. Unsay Bisaya ana? Dribble, dribble. Very good. Ikaw matoy. Banana. Unsay Tagalog anang banana? Saging. Unsay Bisaya anang saging? Barbecue. Ikaw Dagol. I love you. Unsay Tagalog ng I love you? Mahal kita. Unsay Bisaya? Mingog mo kita. Very good. Ikaw Erwin. Cat, sir. Unsay Tagalog ng cat? Pusa. Unsay Bisaya? Meow, meow. Very good. Ngano magkajitli? Father, mother me, Unsay Tagalog ana? tata, ina ako. Unsay Bisaya ana? Ibangon na kay ko, sir.